Bwambare Remegio umwe abaturage ababiri batahizo umwanya ogu agira ngo bakahungiro wa RDC nibatekateka ngo nibeija kutunga obuhwezi unke cyamuhisho cyahamutwe na RDC kubabinga waberebuka bye muri goro okosahi 10 RDC makalete IPDF na polisi bamasaba matuchingire yihya abali yihya bamabya yihya abo mwakati babyo mwakati naruno kumunabwire abali yihya syalikirire kabwate bakoleji bahorukema abandi bantu barkwetombetera RDC bagumizengu bagahungira umwanya wo gubeina amatsiko ku RDC arikuza kubayamba bwanyuma ya koti kuragira ku ofisi ya RDC ebagarro mu itakari yabo kunka wahati nibagira ngo babingwa batatungire na buhwezi bire turiyo mu kampu munda tumazire mu bwire buringwa twashoboraho kake kugura ko kurya twagaruka shahangi 10 twashanga hashukira mahe batugira ngo hariho okutahamu twabuzana ikintu taro kutahamuti batwanshonga yona twayekunganya hamwe ndi nabagenzi banje bingi twakora Kasese marokona batuhakana kutahamu ibintu byetu biri munda twatunemo bwana turi kutwarire cyo kurya batuhakana kutahamu omamataka owo government yabe byangaye kayihambera hano mutwasira hano mu makambo ORDC twamakambi ngaho habusana RDC cyale kitwasa kambinga hano RDC abereka tubuzya buzya baka ekotika bayete twingire omatakaetru netukasyamu bwatute atubuwaticha neri ini akatubuza buza yaneri mutwe twiremo eri asakambinga akawewe kwabere bwabye muri golo neri twabere tuniaho twabere useya tukasondekanya bulekano umuntu asondekana akere watrako twabere tukata savana RDC akasa no mwatsi okututeiterera ya ama kwa minibwa atabale yihya amalebeka mahe ekipulepule amaberebeka mahe ekipulepule amabwa abali yihya mubyeyi abali mu nyumba sishelwa na muomo twamaibule twamikala bwama birira mzaji wetu yagamba huna RDC wa district ya Kasese Lieutenant Joe wa Rusimbi kandogu yashoborera kwetseragiro cyo kubinga abantu abo mukambe babere barumu zirigire mu government zaheguru omutiya etabavu bwanyuma yebyo kwerinda by'iceka kutandika kusiskara RDC nashobora nagira ngo nabe byamagara municipality ya Kasese babere bamuhandikire bore ko kweraritera abyamagara by'abantu ababeire nibataho umwanya ngugumwe. You have received complaints from the municipal authorities concerning the health concerns and what they are expecting out of it. The more we stay, there is no sanity, there is nothing, as you also see and know. How the security threats which cannot be elaborated to you here. Abantu aba babiri bahikize Ameezi Ashatu Ofiisi ya RDC ayibahungire n'ibintu buringaniza shongezwa traine n'obutekerezana hagati y'abarisa n'abahinzi ahanshonga zeitaka bakura akagasha kwa Godwin Arneitwe abatayaru West Kasese.